米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。马后佛斯多过巴奥利拜阿达棒，救主降生。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以卢卡。Saka tusa at sifang tusa kusafaw at tusir suarsa o malu kajipinangan namu o mamaaraw namu kunika putput nuya wawa to kiralum mapakafutie i tuptup saan。路加福音第2章第12节说：你们会看见一个婴儿用布包着，躺在马槽里，那就是要给你们的记号。萨利嘎嘎奥，达拉佐伊图图过尼嘎霍佛斯尼耶斯，在爱过达拉马安奈阿勒马古尼尼，尼高里拉，o kajipinangan ko nini to nika o mamikapot ko tapang to sasafaay ato jiraraway atamlaw ami paorip zangraan。虽然耶稣降生在马槽中，看起来并不荣耀，但这却是上主要与弱势者和罪人同在，使他们蒙救恩的记号。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，巴开尼以尼嘎霍佛斯耶斯克里斯多以图图pagkahapinang kako tunika tatlamaan no ulah isu itakwanan o jiraraway talangsaay at tamlaw. Upafalutuan ako ato upitiiran ako kiso. Pakainian isu ji Yes Kristoan ami paorip takwanan。主啊，你借着耶稣基督降生在马槽中，向我这有罪的软弱的人显明你的慈爱。你是我的盼望和依靠，你要借着耶稣基督使我蒙救恩。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。